Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point riulak. Just wow. Kinoyalam Jong All Meghalaya Truck Owner and Driver Welfare Association haka arpoitrik unailar azak pun riu gilalej banyakendu yau Commissioner and Secretary Ketenat Transport Sanjay Goyal menkerpat ya ke sarkar bahkan penjalan hadu ubenai no pra azak pun riu baki trai truk kindup la ban siu pendep ya karam kali hadian baka sarkar kalawan ra daga one time settlement scheme na ka bentaki trai kali Kumanj pinkan mau hang ni bakat penat transport jong ka sarkar jela kala penmi ya ka jing penbena haka pratrik unai tung azak pun riu bala aipor ki trai truk bakin siu dep ya karam ka barang sa haduk kala puitrik unai lar azak pun riu Ni kumka All Meghalaya All Meghalaya Truck Owner and Driver Welfare Association Iwan mentakas ni hang ni bani kundu ya Commissioner and Secretary Sa Sanjay Goyal halor ka OTS one time settlement scheme hakba ka government kala perkat dak benta jongi kinong butrok bat kinong nya trok ya ka notification ka balami ka patri gnai benyo arteu iwan halor kani kinong rim bangin ban extend ya ka por ban siu pendep ya gitu ki insurance kamut ban penbiang lut ya ki dokumen jongi kali jongi namar pitip ba haubnai benyo la sedang slap te shibun ki ne ki nong bu trok ki jongi bapli isyam jing akum kene ka por namar sa kene ka kamai ka ji jongki rumdon te na ka daw kilay ut kilay enam changi ki nong elam jongki association te ngila shimno da ka way karai bangin la ikundu ya isar menne henre ngi sosi banong bang iklam yo ban ikundu i namar ba itip ba ka session kan sadon haka next week na takadaw iklam yo ban kendu ibun kampalat te ngila bu la ka jingtho na jongi ban karpat ya i bat ya ka department ki jongi ba bakin singaw bha ban extend ya kani ka por namar ba ka government manakani kala ai tang si benai te na ka takadaw kamut ngi meningi wan hang ni ban karpat jur ya kani ka government bahkan extend shu ya ka por khnang ba kini kinong bu kali bapli kinyo ban pendap penbiang ya kita kikot kali ki jongki bat pitip la nemar menta ka por slap ka kamai ka kaji kamdon te na kata kadaw ngi la rai ka meeting bat ngila seo thu ya kani biang te ngila ya panpor hadu udi sembar na ka government te ngi kerpat langba jongpi gilat pakai kubur ba the government kan skap ya kene ke kerpat ke jongi namar ka jing kalong pila tip ba kamai ka kaji mentah po ka state ke jongi kalong hiran ha te nginum yo kam yo jamshu namar kam ka wero ka por slap kalong ka ba ba na kata ka daw te ngi mentah isni isim daga we ka senjam mangin lek banwan hang ne bani kundu i henre ngim yo tang bangi labu la ke jing tho hai bat ai deputy chief minister in charge jong transport shu ya kata ka kamai tang ka way ka jinglap ke jonga ka jinglap ke jongi ka association hi baro katum ka homework ka bangila le namar mana kani pila yo i bangila call ya ka meeting ya kini ki transporter namar pi lada pi ngian nujor cakal yang kita thain ke jantia bagi don ki cement factory ada ngini nujor cakal ni ka thain ki bom don ki cement factory don ki cook lani don ke ro kamut ki kinong bu truk ki jongi long ki sem jinge nomor ba cisen bala don transporter hapo ka state ka jongi lani hapo ka district jongi ka long ka be ba nomor ngi u khasi penar u boy war kabri u new trap kamut ngi ngimla ban pendap lut ya kita ki truk da ki hajar te hadu menta kamut lada gembaro ngi total lut ya ki truk ki jongi hapo kabri u new trap ro ken poi tang 1000 hajar tali ki truk de kamut uwe transporter
Karkum ka RTI ka bangila lap menakan ni ka baladep kidon hadu sapo santali transporter tangapo Jantia Hills takamut kini baro kia yait no chapo cement factory takamut uwe transporter ubadunado udon kali cispa tali taga batam hinang ta udon dikisaw san spa takamut kibriu ki jongi pat kibadon po briu ni trap uba bondo kitrop uba uthit kindon do arko tuli utau de bah unong khayi unong butrok te na kata daw nga hajing lap hi jongi ba ka jing ai kulmar ka discouncil kamtam ka Jantia Hills Autonomous Council ka ba ai pathar ya ke trading license kalong ka ba pansosi ba yangi kum ginong butrok bat ginang nia trok ba kim perkat syu ya ka lawe jong ka jai ban riu ka jongi shikmat kata ka de ka we ke jing ba ka bangilap ban ngilap persyang hiru ban tho city sya kinegi transporter ba kinwan ban ya keren sentu bat ngi nyimong ba kita transporter kim don hok ban bu kali nyimong kum ta namar kiro kide ginong India kidon ko hok tang bang indon ke jingi sentu lang ken ban ya keren namar lada alat tang ya ki bro khoi ta kamut ki jongi pat bapli kin le sya ete namar ka menhi apo transporter hi kibayai na langba jeng transporter hi kamut ki kamai kaji ki yai pa kum mga brief fi menne ka jingle bukot ke jongi menne Sir Sanjay Goyal commissioner and secretary ba ka jingot jong ki nong bu trok ba namar kanik OTP one time settlement kami ka pratrik benai benyo arko penriu te kami apor slap hi te na kata kadaw kini ginong bu trok application jingjar ha ban penbiang ya kata pisa balik siu ya kata ki badai ban siu cepo DTO te na kata kadaw bat pitip abaki bu ya ki kali ban manpetang ya kali ro ki ban pe ya king semro bapli te na kata kadaw kamut ngingi pan menne ba lagalong kumno ro ba ka government hi bakan selto bakan extend ya kani hadu di sembar kanang ba namar nadu September uslap ula kamduna da kamut kini ki nongbu trok barkin nong niya trok bopliro kila la kamyo kamay te da kamut kila kamyo kamay ta kamut kila yo ban ai saying ro kandiat bat kila yo ban pendep ya kita ki dokumen jongka got kali jong kiro ke kibu tang si benai ke ban kut anu Agos ke jongi bangin ong habangi ong welfare bangin yerap bangin kersian teli ya ki driver ki jongi bat ya ginong bu trok balai ngong kumta ngin yele kat ibor ibala ban wat jam ban pensnyo seki ban ai seki namar unong bu trok munsen ubapli umyo por ban lei wat kam munsen umyo por ban lei wat kam nakata kadaw ngi ki nong kit kam ki jongki ngi persyang ban lek kumengi ong ngin le kendu cha FCI ngin le kendu cha kita ki cement factory ngin le kendu cha kita ki cook factory bat cha ki wei te na kata kadaw kamut ngin la ban ai kam ni ki bat kanlong ka welfare ken bat sa ka aro haji amdei tang kata bangin ong baka welfare haji de bat ka POE ki driver na ka por sa ka por bapli ki sitom jingjar te kamtam ki sitom haka driver ubapli ka jingpe ka longga barit ka jingsiu ka de ka barit ba te na kata kadaw kamut ngingi kwa menta ban perkhat ya ki driver ki jongi bapli kamtam gitu ki ba tray ki baya ya gitu ki kali jongi transporter lene ki banya ya ki kali jong ki company kamut haba ki company ki ay ki employ andre anda pay pat ya ka salary basic jong ki yo pat kum ki labor workers te kata ka de ka we kat ka ba aring ini rap ya ki kat ka bor ka bangila ka por bapang bistom but kabalay menta pila yo ingila mufa manakani ka tiyo baladep ngila le yakendu ya ka National Highway Authority of India but ya ka NHIDCL ban bu ya ka libay aman ki surok namar baro achilenter surok ngi klem yo iya kata jakap ni kali lai no tang petrol pom ro kin sya tang kan no yangi bat pila yo iro baki police department kila senang ban be yaki trok ke bayeng surok tangiro ngim ko ahi ban yeng harut surok namar ngi hapi ro ban perkat yaki kalirit namar ki bayaj bapli don ke balai
Shimdawai lene don ki balik bu school kun lene don ki balik lak jong ki kamram ki jongki kamut lada ki trok ki yang harus surok kamut kan long traffic kan long blok dan kamut kan pensitom ken ya kata jinglek jingwan jongki dan na kata daw ni persyang ban le kumita iberit ban pensuk ya i driver bad yang ya inong bu trok jongi na kata daw kamut ni anno ya kene ka welfare ken smart card hayung dorbar sechisen Is kata baik smart card sangat sangka. Senyap mereka dari MSIS. Mau? Gak jingir apa saya lalu yang sorkar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hapsa dari sama. Adhar MHIS KP. Untuk mulai karakter kata. Jadi ni kon pi hap admin di kata hostel, dah hap lek pi ka registration. Kalau dah pi dengan smart card, dah sampai cok. Oh dokter dan lah ya. Yang ni kon pi hap lek operation ni yo.แต่ความกล้ามตัวครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะก้าฮับไลโอเปอเรชั่นนี้แต่ว่าพี่จะสกัดพี่และนี่ก็สมาร์ทการ์ดแต่ก็ทำไปเอาเรื่องพี่ Ri nak pagi mon le yo poisa sumar ni kon. Abenda dan eksir yo sumar. Kebelah si bona karo yela atau percang kafu ni ya. Ini kan memang dia smart card. Oh, kan teh. Kuliah Cirebon. Mau?